Gautam Gambhir tam khai rakha no jefro Gautam Gambhir bo phaya de India team head coach ongi phaya de afro media asking question khai BCCI rong nok tam khai ko Gautam Gambhir phaiman pare paskan ICC trophy bagin ra nogo nang misti rong tin marke no almari khram net aja trophy tonna bagai hai nei asuk marke so hige sari tangmanta haipan tabo kenok nugun makna India rok busuk marke hari theko Sri Lanka bai busuk marke Sri Lanka rok pura first time India nan ODI series marke hari beke India 2011 ni pore 2011 World Cup ni pore watchman Sri Lanka bai hari kata ODI series haipano tabuk sung hari withangka India 1997 ni pore ODI series watchman Sri Lanka bai hari nok thiman haipan sung tabuk hari na naka Sri Lanka bai Jefro India versus Sri Lanka abangnya de tamani test series ODI series ngir abon chai sikang Virat Kohli sajung si ran Sri Lanka puran team sipan kabangta tabo ke Virat Kohli sai ran ni sipan si Sri Lanka bowling rokhi bon sipan ran kaham khai tangkata World Cup paiman pore hingke to Rohit Sharma ni tetman nazar rok sinang kana hai kai ma tongo tai bo ran basu khai mi haipan bo masan kisa misa khai tangma tai onyo player rok to Virat Kohli kan to ran khai mi nugun mano India rok Sri Lanka umesh hari mani karon kanok sign man na India rong je batting hamian bagun India rok umesh hari bitha kanok sign mano Hingke India versus Sri Lanka ni second ODI series tamka sung saimalani phadi ke poila Sri Lanka rok 10 chiti thaika bat khani chungte bahai nai tu ongya 240 ran rok bai ke Virat Kohli Rohit Sharma chung century ongma nugui magalak umdai chung 1 tongmani o jaga chung Siraj tai Arshdeep Singh ni je batting ni bat ni ran khana bakpe chung ajaga pura obo khaima tong tom hene 1 ma tong ongi mani umdai ke puito jai ma tong asuk jara ke chung je pharia batting ma chung bong na hubma khaika tam ma kok klai kho umo Haipan Mohammad Siraj le bowling pura best no khe fast bowler pura pathum nisen kana ek ball 0 run khai wicket thangri pe khe haipan je Fernando pura asuk marke form phaika ta 40 run khai 62 ball pura oila thas shot dui nai thangi pe khata bobu tai India nangoi nai sundar ke Washington Sundar box mi 3 wicket nai ni pura thas khai pe tai Rohit Sharma no bowling khai rakata Rohit Sharma bowling ngana sung nai ang musukai Gautam Gambhir juto player all rounder samnan thangman bagoi Rohit Sharma ngana sung ball khaiman nukha 2 over 11 run dikhabo asken Sri Lanka 240 run bai pura 9 wicket thakaba scoreboard khai India chitna ke 241 run khaina nangai ta target 240 run abo Sri Lanka bai obole pura khai paina nangman ta sung chitina nangman ta o paina nangman ta haipan chung paila poila wase opening ongkar Rohit Sharma pura thaske start khai gata nugui mano tabuk sujatu e series ODI series Rohit Sharma khoroksa no umtai ke run khaiman tai kun player Indian run khaime thaske poila match ko 58 run khai tak second match ko 64 run khai payo haidai je Rohit Sharma bai Shubman Gill brak 97 ni partnership khai bekha jefro Rohit Sharma Shubman Gill out ong thang umon pore kan Indian batting level pura down nong pai thangkata Colombo ni King Kohli Virat Kohli tabuk sujadiman bat ni na run payo na bukan run sibo tiklai me ata Hanya hai sibam do bibu khata kholong ya 4 ball 0 run khai out ong thang umon pore chung kisa Oxar Patel kisa bos chung puita saru kha 44 ball 43 run khai kisa chungban kisa asai tongman ta haibano u je amthai muskil situation Arshdeep Singh ni bat ni run gana chung pura naising ma tongkha thangnai match ko India rok tai sango tawung image Sri Lanka rok paitha kata je second match ke no India rok 32 umesh hari Sri Lanka rok 32 umesh no pai thanguta tai 24 বছর বয়স ni borok japri pura 6 wicket nai pe khata umesh hain bagi bon man of the match mani thangka tai usung san thake India rok 240 run ke chung chess khemia tai 240 run khai Australia bai chung hai ripai je unok sain manu nang mata masuk saya bo jagam khata man chung umesh pai yang thakna umun tolok comment khai sadi